uJesu ongigibele. Yilokho ebenginakho enhlizweni yami ukuthi sicela belusa uNkulunkulu abakubekezela, ababanika amandla amasha, bagijime bangakhathali, bahambe bangapheli amandla, ngoba siyabahlupha endleleni, sihlupha uNkosi uJesu. Kodwa kungabi bengafani noMose, sebebona iKhenani, sebehambe kangaka iminyaka ewu-40, wahamba iminyaka ewu-40 nabantwana baka-Israyeli, kodwa yena wagcine libona iKhenani akangenanga kulo. Siyacela ukuthi nibekezele, nisho lamazwi asho ubaba umpostoli athi hayi angithuki mina, ngoba uma ngingayipersonalize lento ngathi nami ngumuntu, nginenhliziyo negazi, isisha sihamba ngeconfession oyisho ngomlomo wakho bese sisebenza kuyo, uzizwe ubona udikibali kumele amandla. Engithi-ke kwabaphuma ekhaya lezwi sicanxathiwe la senziwe basha, besikade singakwazi ngempela ukukholwa. Ngizobatshela nje ngezwi eliku-1 Corinthians 18 verse 18 othi nje izwi lesiphambano lingubula kwababhubhayo, kepha kwabasindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Asihlale kuye kuyahlalela uJesu Kristu.